Mbutamuntu yengi kyako. Yengi mbutamuntu. Et moi impression quand tu dis baka par rapport à l'émission ya Lucidi Mazono conseil radiophonique ya Lucidi ku radio Tomosono ya Nenkambo. Nga impression za kubodi zinene. Bon. Ngititoma kisonga ntete mono i Clovis Lulendo. Nina technicien ku radio Tomosono. Malgré que c'est pour la première fois là ici mon sala émission radiophonique. Qui kelenge comme moi qui tombe ni kulula na ngabeni mu radio ye en tout cas impression c'est kelenge vraiment zambote malgré que ni temya ni kufi mais babu bodi timu yana par rapport na bosite le musite kutoka kunzo kana te bisalu munzira bugo bantu bebe tite là bon munsuka munkogla tout d'abord mais c'est dingi enregistrement ya mikunga miole ya ntete na wanzole malgré que espace ikeke fioti ya carte mais ngele munsuka ngele metula ngeti kuza munzila bantu biti nyivulete est-ce que kuna benati est-ce que kuna benati donc ils veulent vous voir en live quand c'est wabu et tant problème il y a confinement et il y a covid il y a ça empêche quand même mon concert pour citer. Donc vraiment l'impression est vraiment bonne. Merci beaucoup. Très bien. Oui, abu kadi ambozo la kamba kwa Nenkambo conseil moi kibio. Bon ka hena commentaire zifiti tula ko mudiamudi yani mukikulu ni mogeti kweli. Mubu Kongo ni mogeti kweli la. À ma très grande surprise que MCzo izibwa banana za zole de l'utilimante de zonzirika ka mambu makikulu ye ntuka Kongo ye boso bobo ye zi mvanzo zetu za kisibwa la kuluozi baombe benpo lutidi non baombe ba lutidi hala malongi toujours mun kala sani ya kisiki yantomini landanga bendo presque lulendi kaka nsinza umusikaka donc en tout cas le tomate siamisa dika ka kontiaka ka muntu siamisa muntu ngabantu eya asabate mabakula nki ndinga kikongo nki kisinsiki fweni yo mato ndo te fiao kiti okay salu kambote mato ndo musi babel yo okay.